دستگیری طبقه‌های نیازمند اهالی، خاصه معیوبان، یتیمان، پیران برجامانده، سابقه‌داران جنگ و مهنت، آدمان بیکس و کوی، مادران تنها و عائله‌های کم‌بضاعت نه تنها عمل خیر و ثواب، بلکه یکی از رساله‌های ازلی آدمیزاد میباشد. Спасибо нашему правительству и помощи, то, что нам, населению, которое немножко нуждается, дали нам помощь. Спасибо за все это. агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии ТИКА дар моҳи мубораки Рамазон ки моҳи хайру эҳсон аст, амали некеро анҷом дода, дар доираи барномаҳои башардӯстонаи худ ба мардуми тоҷик дар ҳаҷми 45 тонна маводи ғизоӣ кӯмак расонид. خدا عمرتان دراز کنه، تنتان و صحت کنه، وقتتان خیلی برکت به کسب و کارتان تأیید دولتتان ایجاد کنه، رحمتی کنه. агентии мазкур дар ҳамкорӣ бо агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 1500 бастаи хӯрокаро ки аз маводҳои ниёзи аввал аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ, макарон, марҷумак, лӯбиё, мош, чойи сиёҳ, чойи кабуд, хамираи помидор, намак, ҳалво ва хурмо иборат буданд, ба мардуми ниёзманди тоҷик тақдим намуд. кӯмакҳои башардӯстонаи ТИКА асосан ба сокинони 3 минтақа, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои Айнию Ёвон равона гашта ба ятимон, маъюбон, беморон, пирони барҷомонда, собиқадорон, одамони бекасу кӯй, модарони танҳо ва оилаҳои ниёзманд тақсим карда шуданд. Благодарны очень. Спасибо большое. Пусть вас Бог хранит. занони фарзанди маъюб дошта, ятимон, модарони танҳо, мӯйсафедон ва дигар ашхоси ниёзманд аз ин кӯмакҳо баҳраманд гашта дар ҳаққи соҳибони хайр ки дар чунин замони душвори иқтисодӣ ба онҳо дасти мадад дароз намуданд, дуои хайр карда бо гирифтани орду равған ва бастаи хӯрока шоду мамнун ба хона мерафтанд. من در اویلم 2 فرزند معیوب دارم. من به این نوبت گرفته همین یاردمی رایگان پتاشه دریغ ندانستن 100 بار تشکر. در همین ماه شریف رمضان چه عرضی که دارن جامعه عمل پوشد. رحمتی کلام. خدا عمری دراز بتیاتونه، رای سفید بتیاتونه، خیری که دیتونه فرد روز قیامت دستگیرتان شو و مراد مقصد برسه میوره اوره که برسه دار شد. الله اکبر.